Liiguta korra kaamerat ja suumi sisse. Tundub väga hea praegu. Number 3 on Charles Andrus Lukiano. Number 7 Hiim Tenno. Number 15 Martin Uut. Number 12 Rauno Tuman. Number 16 Martin Nager. Number 5 Kaspar Kaldoja. Number 43 Tessa Murs Florian Bongo. Number 17 Mikk Klaas. Number 27 Olane Perli. Number 14 Martin Haljak ja number 32 Heiko Tamm. Tamme 8 meeste pingil oli number 98 Karli Kütt, number 88 Ander Kaabut, number 13 Jürgen Loorens, number 92 Timo Tenno, number 9 Mikk Valsna, number 11 Maido Pakk ja number 23 Kristjan Tiirik. Tänase mängu peakohtanik on Kristo Lohver ning abikohtanikud Maicel Mikson ja Sten Klaasen.
Sillamäe läheb kokkuvõttes 1-0 juhtima, väravali number 20, Kazimieras Medojev.
näiteks.
Villamäellä kohti 2 juoksima, väravälillä Kirsa Aleksandr Volodin. Perdona.